Mai kukwai na tagui khaliu maling mai YouTube channel bektin net la mai thonru dare asai September tarik sakyu kum singnai na chui na padai. The Gaanphiu Mail Tamanglong local newspaper king in Sam the call. Infal September tarik da chat. Manipur Chief Minister N. Biren Singh Khani Katwang Cabinet Minister Nun Le Emle Nun Governor Laxman Prasad Acharya ta September tarik da chat nung lau thuan khuang ru na khat khaw ariuna memorandum central government khang tikan me khaw tai constitutional provisions selaina command goi high state rong elected government khang transfer sulau khang sangwei kan thei Manipur Governor Lepari ra kan metai minute riktai na pungu daula kanei tuna sa kanei By may demand pangkaw cookie militant groups lejuna sign sukan may suspension of operations agreement ay lagan khang states territorial integrity hay ngaglaw khang border fencing hay kagway na tatkay khang national register of citizen hay tatkay law khang illegal immigrants ta thawhandat khang kasaw kanay September tarik tachat nong chief minister le governor parira kan metwang inthan thiak mecham thu tipat kan magay tiki governor office twang statement haylay na chief minister N. Biren Singh khani speaker Council of Ministers ruling Emlays Nunle, Governor Laxman Prasad Acharya Raj Vavan in Falcao Ariuna Memorandum Tilaukanay to na Sakanay. Lumnu may tam thalay na N. Biren Singh late government rong demands ko ta state rong unified command hay kagway na state government kao insilaw kang memorandum kao kasaw kanay to na Sakanay. Infal September tarik da chat. Infal kay Sampat area kao September tarik da chat nung tingzin man say kang dairui. Torch rally da guangkan metay security forces nun ding thag na alay kan thi to na say. Protest at kay bang minun te rui Manipur kao kaluan lat lupadat bang meji hay pian mak may indaw na governor kay kao rally tat guangkan tuangay. Protest at kay bang minun te rui katup milung kao Manipur lat lu hay ti inthak lo kang demand suna slogan azu kao na guangay kan tuangay tiki security forces nun rui chang kao ding thak na alay kan dati to na sakanay. Mida khaw mitwang cham hi bang milung khaw suna thu protest at kai bang minunta nim kan mai hamit hai ka biu me cham thu wang kan mage tiki authorities nun roid lat lu hai tipat in buma khang chiksit metan azu sin thau bam thi tuna sakane Infal September tarik da chat Manipur tung lat lu ka haudat na bang mai lung khaw drone kharui bomb in pat kai bang mai khani rocket attack subang mai kharui nga ngam khang India mai ri ka siap mai made in India drone nam hai sin su ka hau bam the tatkan mai nai da khautai Kotrok Infal West khaw drone kharui bomb pat kai na mai pui akha thai kan chongi Manipur police chong cham thailai na anti drone system hai sin su na drone rocket attacks changa khang ka hau bam the tu na sakane India made drone nam hai G20 summit kum singnai na trina khat khaw IDEX competition khaw ngam kan chonge Infal September tarik da chat Manipur Pradesh Congress Committee President Khadni Amle K. Megha Chandra Thailaina Chief Minister N. Biren Singh Khadni ruling party leaders Nundui Governor da Ariuna Unified Command demand sukan metai rambai mirami political drama day tuna sakane Manipur ladu khawban sin katha kaw mai RPGs drones khani bai mai azu sin suba mai ti hai lungai mai K. Megha Chandra ri indao kane Manipur tung lat lu kadai suna Jiribam district khaw mansai ka singai si thaikan me khaw lung kabiu mai indaw kani khani ma kan me kai khun goi khaw condolence message ti kane Manipur tung lat lu lam khaw Prime Minister Narendra Modi ri rai ba mai ti hai K Megha Chandra ri pian mak mai indaw kani PM Modi ri international conflicts Russia versus Ukraine war khani Israel versus Palestine conflict khaw chuzang mai naidat khang lat sa ba mi tiki Manipur lam khaw lat sa mak na ba mai ti hai ngak mai indaw kane Manipur tung lat lu lam khaw central government re control subami tiki lat lu loi khang thu tan sin thaw lo mak na ba mi tuna Congress MD te ri sakane Mida khaw Manipur Chief Minister N. Biren Singh re state government khang unified command tilaw magit hai resign supni tuna sakan me lat pam tai rambai mirami political drama de tuna sakane Chief Minister N. Biren Singh khaw re unified command hai buru na pungu ma thang tai rui lagan kan jong thi tiki mi gan tai lat sa mak na intaw to bui khang ka ge nai na chu unified command ka gan cha na demand sunga mak mai tai Chief Minister tuang suan mai akha the tuna sakane Infal September tarik da chat
Department of Education School Manipur dong order thelaina State dong Educational Institution goi September tarik chekiu le tarik ru khawni inbang bam khang ti thai kan thei mi dong order hai September tarik charuk kum singai na chui na padai nung government aided private kani central school nun khang ti pat kan mai order tai kalwan kai dat mai suna ti pat twangi Department of Education School Regional Education Officers goita kaniu dong jurisdiction khau mi dong information hai ti ka dai lau khang ni ti thai kan nei Infal September tarik ta chat Kautro Kaukuki mai ri khwangi tuna lumsi mai drone attack khawri thaikan mai ngangbam Servala Devi khang inchup mai la san sulau khang tuna kasiam kan mai Joint Action Committee rui September tarik ta chat nung Manipur Chief Minister N Biren Singh ta State Secretariat khaw ariu kan thei JAC ta ariu kan mai gan khaw Chief Minister N Biren Singh rima kan mai kai khun khang ex gratia dangka lagru ti kan thei Chief Minister da Rimi Dong Sian Hai Rui, Thai me phan thun lin ngam makhe tike state government rui, ma kan me kai khun le tuna lung hap mai dam la in samba mi tuna sakane. Kum na mi kup mai thiag hai padat makhang state government rui security measures azu. Sin thau bam thi tuna sakane. Chief Minister N Biren Singh rui security measure lam khang. Governor Laxman Prasad Acharya le tuna intuk mai meeting tat kai lau thi tuna sakane. Governor le meeting kan mai khautai Governor da Unified Command Authority State Government khau ti lau khang memorandum ti kan thi meeting kan mai tang Chief Minister khani ka tuang team dai rui CM Secretariat khau gwangdat na lat ka phiat mai gan nai kani tuna cham dai rui sakane. Meeting khautai Manipur khau law and order hai ran ku khang ni dim kan ne. Kage nai me cham ti thai mai. Rongmei Naga Council Manipur dong office re September tarik ru kum singnai na chui na padai tuang RNCM Khani Villages Leadership Consultative Meeting Aram Rang Khung One Community Hall khautat kai khangding lau mai latai kalwan gongmak mai kasak nai bizang rui Aram Long Mai One Library Ground khau mai koi na khang kadau chaliang pungthei tuna executive reading lau da the Aram Rang Khung nampi namga khatni namna ka goi rini lungning dai na ta lau ni mai chun nai ba mai khangtani RNCM biak thang ri kangan mak na thunku namba mei kalam akhadar ri mi tong consultative meeting khau nam na atwang leaders khunbu kholak VA tong kapi ka goi women lu phuam youth club students intellectuals social workers khani rongmai chata injen lungsu mai goi ri mi tong meeting khau hai tantin mai azu ta galauna kadamla in samlau pudiu khang RNCM biak thang ri changhoi pitwangeng by Absalom Riamai, Publicity and Information Secretary, Rongmei Naga Council, Manipur. Government of Manipur Office of the Deputy Commissioner, Tamenglong District. District Administration Biaktunrina, second edition of District Level Tamenglong School Debating Championship Kumsingnai na Chui na Padai Hai. Battle of Brain 2.0 to my team Bangkau, Tamenglong District Headquarters Kautat Kaidapni. Mi Putong Championship hai September tarik tamru kumsingnai na chui na padai nung under the aegis of Tamenglong School Debating Championship Committee. Tamenglong School Debating Championship Committee rina cash prize hai dangka lakhan ngan hang kasiam law na ba me hai khauta revolving grand trophy medal certificates kani bai meni nai pani mi putong debating championship hai Tamenglong School don cham na nun goi khangla law me class 12 kuna ba mai nun phau rena ka zaw lanu wei topic khani bai me details koi de thuk ka gan cha na mai goi na khang ti pa law da pani application hai Journal Education Office Tamenglong khau office argan khaurina gongla law nu thi September tarik ru nong re ti ka haupani kumna September tarik chui na padai ngan khang la lapani Journal Office ta contact salawni mai 9862867614 khani alam law nu we ramge thai mi putong details sai inbu na thai lawni magoi rui 7085607344 by Dr. L Angshim Dansawa DC or Chairperson TSD CC Tamenglong Microcredit Service na Opolo in khau dukan dungba mitai Gaanphiu kai tun sif sukang lada kan thei tum tai mai ka goi na khati thai pan tongi mai gai mai rina NGO tong Sun King lem zo me kai tai na ni thai na ba mitai mi bu tong dukan khatai solar set Samsung tong pochai fridge washing machine ram ge tha Samsung phone khani prestige tong cooker hotpot get kitchen items azuni nai khani mai gai mere Sun King tong lam ta gongla na ba me tong dukan tai mi putong bam thau ko mai thai law mak mai nai khoni thani mi pu hai kadai suna pui nun ka wai na ta ma chong mai tan sna ta na ba mi tong ngei pot nun tai MRP bang khori ra na kuma ti na ba mi tong ngei
กะเกนายขอเนี่ยดูไทยมีปุยนุนคังทุ installment basis เขานี่ก็มาปวดให้ก็มาจีนะบ้ามีตรงเทมีปุตรงลำให้อินบูนาในคารีวิดีโออาคัดกันจ้ามีการเรกเสียมเหล่านี้คัดนี้ปวดลาเรานี่ไม่กวยเรอปโลอินเขาแต่รังไม่กันผิวกายเขาแต่รูกงลาเราได้ปุโตดูมีแต่ไม่ก็กวยนะเขาติดไทยบัดมีตรงไงจะแมงลองติ้งในล้วนเล่าใจบูแต่ริกจะคิวกุมสิ่งในเนี่ยจุยนปะได้เล่าชวนกลานในนายติ้งสินหมวกนายสิ่งบางติ้งไรนายเล่าใจบูจะริกรูเล่าชวนติ้งไรนายกลานติ้งสินสิ่งบางหมวกนายไม่กวยนักกิ้งสุยนักกิ้งเล่าไม่ขังตากังงานมากงชวนกุยก็มาขาดรุยดอลาในร้องไม่ gospel song ไอนังกายขังสุนีตัวไม่รู้มิสกายนิลิวกะไม่รู้สวาเล่าไม่ตรงรู้ไตกิ้งเล่านังนิวตรงกายมีละจ่าสุสาเล่าไม่ขังตานี่กังงานมากงชวนกุยเท่ากับไม่กิ้งเล่ามากไม่ตรงไหนขวดนี่เทนี่มีปุตรง description เขาลิงก์นี่ที่เล่าปนี่คันนี่มีปุตรงวิดีโอหูเขาดอลาในที่กูเล่ากันมีตรงรู้แต่นี่กิ้งนับมาจวงเล่าปดิวขังไม่ก็กวยนะเขาตีนิ่งเต่าละดำมีตรงเทThe Gaanphiu Mel DGM Cham subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guairui 9612535794 Kau contact Sulaupu Ong Mai ka gwai na king sui na king lau mi khang da gui khan liu maling mai YouTube channel bek tin ri kangan ma nga thun ku kloi deri asai khang tu cham hai khau ringa lau the in thuan khwang ru na kanai ma khai kai megan ri mai ka gwai na king in sam da la kho thun ku thei